Siz bilge tiyir. Aktanış rayında şuşunda uku yaptı bari. Aktanış, Tatar Gimnaziyası selatlı balalar için ibatala. Bunda endi başkattan okuşalar var. Ansa başkat Respublikasından türlü yıllarda türlü rayınlardan okudular. Bu Respublika derecesindeki oku yurtta. Respublikada bular ikev. Innopolis şehirinde hemen Aktanış'ta ikevini alar bu mümkünde. Bizden aşırıga bizga Rüstem Nuraliyoğlu Minnihanov 2011 yılına bir ganidir ruhsat. Çünkü bunda muhit Tatar. Bu sizde bulgar tiyiş. Tatar muhitinde siz balalarını terbiyelerge gösterirge tiyiş degan fikirden olanı şulay aytip 2011 yılda ruhsat bergani. Mine 2011 yıldan 9 yıllık tarihi var. Hikmet turgun acıymışları var. Mintemir Şarif yetakçılığında Tatarstan Respublikasında polingual mektepler sisteması barlıqa kelib yatar bu mümkünde. Oldurda da indi siz işitip bilasiz. Bunun birisi bir yıl Kazan'da açıldı, birisi indi Alabağa şehirinde açıldı. Anda 6 bizden şunday özak açılığa tiyiş. Bu programın negizinde paka buna bizga da 7. sene olarak biz forması boyunca o'ylaymiz. Mana 7-si o'sha bizga ruxsat berildi. Aktanışda da şu polingual maktab sisteması olacak. Andan bizning hali 200 yil o'ringa yil sayin sizdan da yolitalar lagerimizda bor. Onda kelib de yolitalar. Siznikilarda aytganlaringdan to'ys. Hatta şunu ko'rish uchun joyga lagerga bolalarni jibarib kelib biz sirar edik baribir mana allaqayan bizning Krasnoyarsklardan da o'quvchilar bo'ldi, Tojikistondan o'quvchilar da bo'ldi. No baribir bitini siz tiralib turasiz. Tim bo'li eng ko'p tatar yashagan bizning Boshqirdiston. Shunga ko'ra biz sizdan da bolalarni shunda ko'rga tilar edik. Albatta bunda endi konkurs negizinde olinadi, 5-klassga olinadi bizning. 5-klassga olingan bolalar bor, endi boshlang'ich oiladan ayırıp balani maktabga ili bolalar bog'chasini siz ketirmasiz, ansa durust bo'lmas. No 5-klassdan bütün internat şartlari bilan to'g'ri ketirib, 21-asr maktabında biz sizning bolalarimizga aybat sifatli bilim, aybat sifatli tarbiya berib chiqarishga ansa vaqtda aytamiz. Biz endi bunda Tatarcha o'qitirga deymiz, Ruscha o'qitirga ham ingliz tilini. Bu silini 5-6 klassda ingliz tilini berib 7-8 klasslarda bir necha fanni o'sha ingliz tilida da bera boshlarga degan maqsad qo'yamiz o'zimizga. Shunga ko'ra mana shundayroq yo'nalishda bolalarga bilim bergan tilashlaringiz, пожалуйста, munda jibarasiz. Internat 2011 yılını Tatarstan Respublikası'nın Ministrlar Kabineti kararı negizinde Aktanış Gimnaziya bazasında açılır dedi. Gimnaziyanın albatta en tüp missiyası 21. asırda milletke hizmet etüşü hem dünyanı özgertüşü ziyalar, Tatar ziyalarını terbiyelev. Gimnaziya özüne iki bazını ala, mine siz yanlığına geldiğiniz bizning Bulakiyaga bazasında anda indi bizning şeyge lagerlar o'tsa şu vaqtda yıl davomida indi bizning olimpiadaga ham indi birdan davlat imtihonlarini hazırlıklar var. Endi bizning tüp bina, o'quv binasi ham indi bizning internat ulushi var, anda da indi sizni olib borib ko'rsatamiz. Andan şimdi bizning 25 o'qituvchi ham 7 tarbiyachi o'quvchilarimizga bilim tarbiya beradi. Bizda endi 5 dan olib 11 sinfga qadar o'quvchilar o'qiydi. Bugungi kunda bizning o'quvchilar soni 170. Tatarcha ani viloyati so'zidan boshqa bir so'zda bilmasa, u endi gimnaziyada o'qib shu qadar komil tatarcha сөйләшергә öğrendi. Ham bugungi kunda u Moskvada o'qiydi. Ham endi tatar uyushmalarında ol o'zining aktivligini bildirib Moskvada Tatarlar bilan aralaşıp әлеге эшчәнлекне инде дәвам итә. Районнан бездә бүгенге көндә ondan артык укучыбыз укый. Аннан şimdi Tatarstan Respublikасының төрле районнарыннан, Тукай районы, Мензәлә стиленнән бүгенге көндә 83 уртача бал 83, шул вакытта инде математика профильләрдә дә безнең 81, 79, һәм инде башка фәннәрдә карасагыз, безнең күрсәткечләр әлбәттә инде Татарстан Республикасында да, һәм инде Россия Федерациясендә да иң югары күрсәткечләрнең берсе. Шул вакытта инде безнең химия фәнендә 100 балга тапшырган укучыбыз да бар иде. Һәм инде узган елны карасак, безнең 9 укучы 3-2-1 фәннән 90 һәм аннан югары балга тапшырдылар. Менә физика, химия tüp fənlərini qarasaq da, onlar indi yuqarı baş boyunca da özlərin tağını adıqla başırlar. Həm indi bugünkü gündə bizning oңushlar Respublika ko'lam olimpiadalarda 56 prizli o'rin bor. Şunun 17'si Tatar tili ham Tatar adabiyoti. Demak, indi respublikada әлеге liderlik pozitsiyasini bizning o'quvchilar indi bermaylar. Andan şimdi bizning region etapda da turli fanlardan rus tili, rus adabiyoti, ingliz tili, tarix, huquq, dunyo ko'lamidagi san'at, ham kimya, biologiyadan da bizning prizyor o'quvchilarimiz bor. 5-6 sinflarda üstəmə 5 dərs
5 saat ingliz tilinden karalsa, kalan klaslarda indi 1'şer saat. Ondan şimdi bizning IT yöneliş boyunca tugaraklarımız var. Hem indi vokal, biyu, milli biyu, şahmat hem sport, türlü sport tugarakları da indi bizning bolalar için karalgan. Hem indi mektebning o'zinchalik bo'lib tura, ol bizning totar proyektlari, bizning proyektlar. Oktanish rayonidagina tugul, indi respublikada tanılıp kile, hem indi qo'ybirlarini aning Şoyan TV'da da ko'rarga bo'lar. Gimnaziyada albatta qo'noqlar yosh kile, biz indi ular bilan liderlik darslari qissalarida har doim uchrashib turamiz bolalar bilan. Qozon Federal Universiteti rektor Irshad G'afurovich Rifqatov o'zida bo'ldi. Ondan şimdi Tatariston Respublikasining Ma'arif Ministerliği tarafından da har vaqt bizning Qozon Universiteti bilan o'zaro kelishuv tuzilgan. Ular katta mana o'zlari yordam etib, bu qo'yayotgan tag'izimda ishlarini olib boradilar Qozon Universiteti. Anarida tub yo'nalishlarimizni birsi albatta ota-onalar bilan tag'izimda bizning endi o'zimizning gimnaziyaning traditsiyalari bor, oila bayrami har doim o'ta turgan may oyida butun maktablar, butun ota-onalar bilan biz endi sabonta o'tkazamiz. Ondan tashqari bizning turli traditsion belgilar, anilar ham qizlar orasida osh suv belgisi. Ondan tashqari bizning qizlarimizga shunday buruch qo'yilgan, ular har bir sen to'qmash kisavlarga tegish. Amin otnaning bir kunida qizlar kesgan to'qmash bilan oshxonada endi bizning osh pishiradi. Bola yo'lida, ular endi bizning turli tubaklardan turli tubaklardan totar bolalar kile, ular endi shunda milliy muhitga shumalar, ham endi bizning bolalar bilan aralashib, totar tillarini komillashtiradilar. Son yılda bizim 12 tubakdan kelgan o'quvchilarimiz. O'zimizning o'quvchilar shuningdek olimpiadaga hazırlık ham shu vaqtda endi ingliz tillarini nig'ituv maqsadidan ingliz tilida aralashuvchi chet el Qozon Federal Universitetining magistratura o'quvchilari bizda lagerda bolalar bilan shug'ullanadilar. Bo'lib ishlagan shaxsimiz engina shunga ko'ra mana mening bir taqdim bor. Bir kerakli so'rov berdingiz siz. Biz turli tubaklarga umum so'zlar bilan gana so'ylab olamiz. Mana internet gimnaziya bor tanishda ketirigiz deb endi. Bizga mana mumkin bo'lsa prezentatsiyani jibarib, biz o'zimizning har bir mana siz bunday bir jirli uyushma ishtirokchilari. Siz har birigiz yillik natijalar yasayapsiz hozir mana yil davomida natijalar yasagan vaqtda mana bu gimnaziya internat turida ayrim ossizliklar aytdingiz. Prezentatsiyalarni ko'rsatib, mana uning baribir şunu bilirge kerak. Mana axloq degan temani yuqorina ko'tarmanglar. Bunda bilim beru bilan bir ratdan tarbiya masalasi bir kuchli qo'yilgan. Mana kelib kirganda. Ularni mana sizlar aytar, bunda bizga bilimga qarab qana bilgi qo'ymaydi. Bizning balli sistemani Shveysariyada biz uni ko'rib aytgan nishog'inda To'ys bolaning tarbiyasini qarab beradi. Ne darajada ota-onasi o'qutuv prosesida qatnashadi. Bola o'zining nechta plyuslari bor, minuslari bor. Bundan shundan chiqib balli sistemani sizlar endi biz anan ol bolalarni 2 yil Yevropaga, chet ellarga beramiz, aralashib qarasınlar deb ingliz tilida o'zlari aytsinlar deb. Aysolar turna sizlar nedir? Nu bara tüp niyimiz axloqli tarbiyali totar shaxslarni tarbiyalab o'stirib. O'qutuv ham tarbiya sistemasida biror nega og'imga tayanış varmı? Nechikdir biror metodikaga ili o'zingizniki mi degan turib. Totar tillarning avtorlik metodikalari o'zlariniki bor. Endi qolgan fanlar bo'yicha biz endi birdan Fugosga tayanib ishlaymiz. Bor har bir o'quvchining o'zining metodikasi bor. Bunda tüp metodika konkurensiyaga salatli shaxsni tarbiyalash ham usturib. Mana turli yo'llar bilan milliy muhit bilan da zamoncha talablar to'g'ri keladigan Fugos standartlari negizida robototexnika, IT texnologiyalar hozir siz o'zingizda ko'rasiz u muhitni. Biz ko'p jaraymiz, ko'p o'rganamiz, foydali endi jurnayver bor, bunda maktabda foyda. Necha smenada ishlaysiz bularga? 4 smena ishlaydi. Onda butunisini de turli regionlardan da olasizmi? 2 smena qaraganda bo'lmaydi. Shundan ayta. Regionda 2 smena qaralgan, endi ana Ma'arif Ministerligi o'zi kvota belgilab. Sen nima sho'x? Biz kongressga siz isimliklarni jiberasiz. Biz Ma'arif Fan Ministerligida ana shu engina ishlagan davrda biz kiritib qoldirdik ani. Hozir ul ish davom etadi. Sistemalar ravishda. Shunga ko'ra Ma'arif Fan Ministerligining bolallarini da bizning orqali siz Alfred Amirchga topshirasiz isimlikni, u bizga umumiylashtirib jiberadi, biz bunda jiberamiz. Güller. Şöyle akşamken gazetede işledim. Kendim şey gazetede
Оқучылар шушы газетада эшләгәндә үзләренә иҗади мөмкинлекләр ачалар. Рәхмәт. Шул кызыксынсагыз, миндә бик бар үзләребез хәзерге заманда яшьләр. Казан. Шагыйре. Рәмиев. Оқучыларның да бер төрле планлары. Түгәрәкләре һәрбер елны бишкә килгән балалар алар безнең шахмат түгәрәкләре. Логика өчен үзләренә дә файдалы дип. Кичәктә ул бөек җырчы булачак. Тиздән ул инде Казанга килгәч, Казанлыклары эстрада инструменталь ансамбль оештыра һәм икенче витринада экспонатларны безнең музейбызга гимназия укучылары аларның әтиендәре. Безнең оешмабызның вәкилләре, ягъни филиаллар сыман инде Башкортстаныбызның 16 районында тиркәлгән әлеге вакытта бик матур итеп үзебезнең оешмабызда безнең шагыйрәләр, җырчылар, композиторлар, укытучылар бар һәм шуңа күрә эшебезнең юлыбыз, мәгариф системасы, шул вакытта мәдәният, менә шулар турында кызыксынып һәм хатын-кыз затларын үзара тәрбия, ягъни статусын күтәрү өстендә эшлибез. Менә әле бүген искиткеч үзебезнең күрше генә Башкортстаныбызга күрше генә булган җирдә шул тиклем искиткеч матур алга китеш күрдем мин. Чөнки мин үзем чыгышым буенча Краснокама районыннан Актанышның утларына карый гына үскән кеше. Шуңа күрә шушында, шушы җирлектәге матур үзгәрешләрне күреп бик нык сокландым. Бигрәк тә менә шушы тәрбиягә, телебезне үстерүгә нигезләнгән менә шушы эшләр искиткеч матур тәэсир калдыра. Менә шушы очрашуны оештырылган Бөтен дөнья татар конгрессына, бигрәк тә инде безнең арада еш булган Васил Гаязуллина улына рәхмәтне белдерәсе килә. Һәм менә әле Актаныш районының җитәкчесе Ингел Дават улының шушы тагын бер тапкыр күрешүе миңа бик тәэсир итте. Чөнки үзем озак еллар эшләдем Башкортстан мәгариф министрлыгының милли телләр бүлегендә. Шуңа күрә менә шушы әле бүгенге менә бу мәктәптә, гимназиядә булып, миңа шул тиклем нык тәэсир итте. Бөтен җирдә туган телебезгә нигезләнгән әхлак тәрбиясенә игътибар, иман, ислам тәрбиясенә игътибар һәм үзебезнең гореф-гадәтләребез, гомумән үзебезнең халкыбызның булмышына игътибар да, ихтирам да итеп оештырылган бу мәктәпнең гомерләре озын булсын. Шушы да белем алган балаларыбызга тауфик, иман нурлары ныграк ягылып, киләчәктә халкыбызның менә шу алдан әйдәп баручы уллары, кызлары булып үссеннәр иде дигән теләктәбез.